Yeso muri bo Kiara Media News Center webero kwano Jeno Mission to following amukutugwiti gwa YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Twatambara ku Jeno Mission zikwankana cyo kwano kora ncyo cyamani wajeno Mission no kurekano subscribe nga sharing video yeji because ibitune byamani amanya ebi omuntu ebyaro kwenda umucanga cyawe iwe omwebembeze nicyo cyawakozereho. Then awonchiriza Jeno Mission kwa ningamanti kantune yo St Michael High School. St Michael ni somero kusangwa mu district ya Rubirizi kandi zukango isomero eri ni Jeno Mission no kureka muri gisakuru cyo mwana wawe atungo buhereza burunje. Kire cya kabiri obero kimanti kandi St Michael High School kandi bino yo fundraising no kureka ngo Jeno Mission no kureka ngo akiri ni ba promoting education ingasi ebyo bwegese mu district ya Rubirizi. St Michael ni beta kandi abantu mwena aho muri abazire na buri mucyo kwataho amwena nacyo bakweta ngo ne ba OB and OGs ingasi bona basomera isomero eryo okureka mbasukara mukwatoma mwiza kandi mukajeno Mission no kureka ngo wabasukwana mu Jeno Mission kandi mufana mutwera ningasi okuteka obombeka ayisomero eryo anshoka kiri kirungi Jeno Mission kana following St Michael High School kandi kusangwa umururu bitano kaso Bunyaruguru constituency Rubirizi district noba nchibakiri ichamani munonga bari kujanti kandi zukongo ne rama yuji cyo kwano kwa ichamani nchiza Jeno Mission kana ngamanti kandi twine yo Bunyaruguru development sako Bunyaruguru development sako kandi zukariyo ni sako ekubare Jeno Mission no kureka ngo ni kwasaganya munonga achukwatagenana ebyesente kandi oreka ngo askwano tambara ku munonga Bunyaruguru development sako kandi zukongo niyo sako Jeno Mission no kureka ngo ni kwasaganya achukwatagenana abya sente kandi zukara kujanti iwiwe wano manyangu toka tunjire school fees kandi ko abantu bari bagaruka isomero iko muri Bunyaruguru development sako bakoreza school gundi school fees loan abasukwana Jeno Mission no no somesa kandi umwana wawe ikindi cya kabiri mnyano wanje koko ine rama yuji bari Jeno Mission kandi kwansha bintu binji kandi zukango bari ari Kiara Media News Center bari kujya cyo kono ukora cyo cyamani ikindi cya kabiri reka ngo asukwana Jeno Mission no kureka ngo no genda umuri cikumbo naho abino yo fundraising yo kureka ngo no Jeno Mission no kureka ngo nibaza umbye bwegese nakusinga munonga akikwatirira n'umwana wo bishiki kandi zukangu echinkwa ni ngambira ne chimwe chonka no kugira nti reka tubasiko tumanya imbera nyingi nezikwana zitambara umucanga chitu echa kabiri oyino kwano Jeno Mission no kureka ngo tambara je na nitwe kandi tureke mutashikwa tambara ku munonga ecyo kusaba ne kintu kimwe omnya Uganda ninga so muntu wa Rubirizi areka ngo asukwana tambara kurunje na no kureka no following subscribing liking oreke ngo asukwana kwasaganya kurunje ekintu then icyo kusaba nkiyo ko munyarubirizi make sure ninga so Uganda wena rero kangu tu abasukwana Jeno Mission no kureka no zo mu parana zebyo butegeki Liga kuzo mu parana zebyo butegeki kandi kugira ngo nyowe izuka mutona turi family tuna turi abanyaruganda turi ba neighbor icyo no kwana ukora ndetse cyo mucyoka no kureka ngo hakiri wabasukwana utambara je no kureka ngo tubasa kubana uzo mu Mission no kureka ngo ukora ki no harangatana akoza kuzo mu kwarangatana usanga kandi wakora ikito kitakoze ki estare kirunje kandi wasanga ngo imbera ti yabasukwa neba nonje munonga city bweni bari kujyanta munyano wanje reka tujye no Mission kandi supportinga abantu abitwenda ibyo butegeki izuka ngo niko koreye umutima wa Manchester na mpira wa Manchester na Arsenal na Chelsea na Liverpool cyose munani pajara Liverpool cyuma samuno zakuza kumpara na twa turi mu kisayi reka akazanuka tambure kara jere twasukwa Jeno Mission kandi kwarachi icyo kwasaganya dena ni womwebembezi reka kugira Mission kandi kwarachi no teka mu imparana reka Jeno Mission no kureka no teka mu imparana abo kubantu batureba ngo ekintu noza kwa no kiteka kandi aharevo endizo abo kubantu batureba kureka ngo akiri twabasukwa Jeno Mission no kureka ngo tutekaho ebintu ningasi umusinje na no kureka ngo Jeno Mission no kureka ngo supportinga umuntu wetu nani pajira David Katurebe reka kumparana nani pajira Cadet Benjamin Buturu reka kumparana nani pajira John Tos Jetamuhira reka kumparana yes konka kandi kuza kuzibera okugamba azumwa challenge ezabembeze wabo akuba nibana benda karuru kandi bakoragarasa kugira ngo baza kwereza ubuhereza burungi konka amwana mutere mpaka nko kureba no mujongo timu ya Arsenal eri umwanya go kubanza ko katureba nako kubayina ijari nimbaso butakora cyo butaraba wa kandi taba Manchester tsakora cyo takwasengera asongegera ne reka karuka niko kabakacyo katakaza kugira mukandi emparana nyamwinjina no gwitane ako bururu bwa Bunyaruguru tubwanguhi kandi unosanga yazamu ebintu bingi team Godwin Meya to be Ambarara City anakora musya cyo kubana ukora ne chairman Godwin kandi uguzuka ngo Godwin aine plan mpango munonga
achukwatagene na town eyambara aninga city yambara achukwatagene na obereza nakugira nti wamuriza karuru kawe nakuba najino miso nokureka nkwakiri yabasukwana kwasaganya embera nakusinga munonga achukwatagene no obereza omuri Mbarara city. Godwin aizwa bahati ya ariyo mihanga kandi ariya hero al upload habita ariyo najino miso nokureka nasakira abantu okurango yasukwana najino miso nokureka na leta ebintu nyamwinshi. Godwin ayine cyame cyakwenda gukora Godwin ayine cyame cyakwenda gukora akandi cyame echo nagira nti ayica kwenda kure echo nagira ngo ni chamani munonga city kandi tarume ya arachikozero nigasarazira abameya abameya azwarodi meya tino mutunuma yakuze cyitwe eche iyo no manyaka sasurejera go mugaso kuko anoza kusanga bamwe atine parane cyo kureka mukasaso ntosa kwantu gikora muki murize umukuru Godwin kandi we nko kwari nagambira kuko ayine biroto nako najiro miso no kureka ngo nakora ki natambuza kurungi yes obereza akana koko rero cyo basika yes kana bani Jerome Sukani ngamati umukuru obakweta David Gundi obakweta David Katurebe kandi na Jerome Sukani kana somesa abana achikwatagine nana ibogwegese kandi sukana iriza sponsorship achikwatagina ne ibogwegese university a secondary nana umbichoke bindi kandi sukangu umukuru obakweta John Jose Jetamuhira obatu bari honorable umuru nyaruguru bimo bito byaraganise kuko ari na Jerome Sukani kana akora ki nabikora mpora atino umukuru obakweta umukuru Cadet Benjamin Buturo kandi Cadet Benjamin Buturo anakujati nywata asaye jiza kwa Jerome Sukani kana supportinga umuntu wa hansi anchukana na Jerome Sukani kana rukanjira agurechi akorechi akahunga akutirabatia ya ambulance akagireta kiteka waho anorango nekitu echamani munonga echaroni wagino misuruka kana bakora nkabembezi abari omuru bunyaruguru mbone niyo mutazo wakaruru niyo shese mukono muyangu goro yawe eriside iki goro yawe no kugiteka kai then wasukano gino misuruka no eriza umuntu akaruko ko ino kwano eriza umuntu akaruru okumayangu ogona mweriza akaruru kanje tikarakora ki tikarasisikare kari kiri cya kabiri reka kweriza umuntu akaruru okumanyangu naza kueleza kitu kidogo ako yakoreza kitu kidogo takuza kukora kandi yokora no kora kino yenda ningasebiya mutumire on parliament echo kwanza atwantu ryangwe imhanda zazire mebi atwantu mankane mazima imbere nitari mu kimunonga wano ribange nkenkuto na nibindi mazima ebitu byatabonire konka waje no misino kureka ngo no kwasaganya achikwatagine nana ebyo buhereza echo kubanza omuntu owaburizo cyari kwenda nayenda amize marungi echa kabiri omuntu waburizo cyaro kwenda naenda echo wakweta engudo nyundi omuntu waburizo cyaro kwenda naenda ebyamagara bibe birungi ebibazo mu irwaro iberiyo kandi nanokoreka ngo yafuna obusinje nkomuri omushanga ki echa kubakozere ki echa kubarimo echa kasatu omuntu ebyakwa naenda nokoreka ngo ya genomis niza kugira kasana kina batera wa basukwana mjeno miso kana mureba ikintu gisokorekana imanisa gamba ondizo mutecha ko na yenda niko kureba ngo ya sokwana afuna obuhereza burungi munonga sti kandi cyose kwa kitambara kurungi munonga nigira ngo ko kundiyo ni gisokoreka ngo ngire bina kwa sokwana ndeta waha no kureka ngo twasukwana tugenda kandi kurungi omiso obasukwana ureba kandi ebitiko ko gukora kintu bitambara then kibasukwana kikwasaganya kurungi munonga umuntu waburizo ebe bintu byakora nakora ki na yenda then omuntu waburizo akikwa ni kugenda omiso no kureka ngo kiti cyo kitambara kurungi munonga ya wensonga kugira nti wenko mwana koko noreba aho ayiraka rera teganisa mukachi koko noreba kisane echo norangu omuntu waburizo nanaenda obuhereza bitu bakwenda obuhereza we naza kufuna ninga tarafuni echo cyane cyo kimataringa obuhereza buya butunga we naza kufuna ninga tarafuni koko yakoreza karuru karo maraganisa ibintu bingi ukorangwa sikona korachi natambara kurungi no kwa nakoreza kandi akaruru na bwanyuma bimebe wasukwana korachi no mugambera then nuranga agago namizi abanaba nabakabukwiri oka izo waho kadeta karugo ya geno miso nureka ngo nagira echi yakwasa kubana akorachi natekayo kandi abantu bageno miso kandi bakorachi batunga mizi marungi munonga Benjamin Kadete Buturu ukata gatira wa Benjamin Kadete Buturu nibanyera nti obasukwana ureba nana echitu nani jizo kureka ngo nikigambera umanye ekizibu nikiha ekiri kandi ahamizago
obweno manyangwe kizibu nikiha ekiri ahamiza kuko wano ureba kurungi ureba nko nyine ekisane ekyo kinene kizokurekana inkwereka ngo abana bakabukwire chikoro konka ijo omukuru kadeti akakwata umuhanda yazayo yabasukwana agero miso no kwerekana akora ki nateke kana mizi omuri kugira ngo abantu basukwana bagero miso no kwerekana akora ki nakosaganya arabisane by'abantu ni trending social media unakurwa yesterday tukureba kandi John Tozigenta muhira akwata umuhanda kureka ngo nakora ki anazayo konka kandi tumanyire akwani jiro na gamanti ncwakiri kirungi kabareba kwasero umuhanda bakazayo ncwakiri kirungi honorable agire cyito cyakubasa kubana akoraho ako yatachikuzireho mazima aho kandi twagama nti imbera yinjira kubana igaga kandi mutaka akora ki mutakanyiga abatimu John Tozigenta muhira ncwakiri kirungi umuntu wagira uta ko kanomanya honorable John wakwase muri yaza kabukwiri ubagireyo konka tureba ngo ari nabantu ibintu byaraganise dena n'ikindi nyine banyenda mu pereze message atwa mutampire message nyoka gumani basabura mutaniko government kandi rama aruna agambe beta kumanya nyine bani bimanya kukati mumtakona kubimpereza ati wazana mbene nkoraki mukati suka ngo kadeti kakuzo mu field mbani ndango arwe aruna agizo kurekana akora kandi mbani mfuna information bampereza ngo ari zato asibaha kandi arana kikoreka ngo akora ki basibaho bona timu timu John na timu David na ni mu sorting mureke mu magono mukora ki ani mundeba kuko kandi suka ngo arutweji koko nanagambira ngo ekintu cyoka kiri massive kandi kwereza ebintu nyamwinje munonga adere kiri cyakanye ukirize ngo umuntu waburitse cyito cyakura na yenda icyo kubanza no guhereza burungi tokwasa kwano gino miso kwerekana nohereza abana amizi anakeja amizi nkago expecting ngo naza kwereza ki naza kwereza karuro nyina we sha nana atandika ato yobona mangu mazima karuro ko nikakatakoze ki nikaba katariyo echumbene muchumanya akarunka katakoze ki nikakatariyo echumbene mukora kino muchumanya adere kire cyakabiri wati suka ngo abantu batiro ihunga ombicwe ombiyanga bingi konka tinkarebero mwebembezi abari mu ntebe abakwata mara kujekana bazayo kuza kurambura abantu abo tinyine kinarebere ati imuntu mbane mukora ki icyo cyo gwera kumanya imuntu mbane mukora ki izuka turonto rebo mwe umuntu waburiza byakora byase mukwana akora ki nafuna imuntu kabembezi imuntu mbane mukora ki ecyecho cyo kwanyira akora ki cyo kwanyira kumanya nimumwazaho abantu baterwe inzura abantu ibintu byasisikara woke magumu makaganyo mustamire mukimara mutarika kubarabarabamu kandi mukuronda ebintu ebitakureba obana mu nchenga ningate mukubuhura no mubuhura ningate mukubuhura mwene kwana mubuhura musawa ayeso muri wakera media news center ni bani jeremy sukani ngambire ibintu bingi munonga nti ncyacho kirungi twaje no miso no bureka supportinga icyanga cyitu deno kino mwebembe umuntu waburize cyakwenda no kufuna amizi marungi ikino mwebe umuntu cyakwenda no kufuna ubuhereza bw'amarwaro ubuhereza bw'amarwaro icyo cyo mwebe mizana nakora ki na cyenda sero umuntu waburize cyakwenda ubuhereza bw'amarwariro kuko twasanga ngo umuntu takwasa kwa najino miso no kurekana kwasaganya nsongejo seka aho ni batari naniwe aho ni banyine gamba bucumwe cyona ko cyukora ki ngo kucyukubasika uri okuyombo yombe mukachikuni bakoze ki nimba ngambire then tureba engudo amarwaro icyene niki ebyamagara nibiye of course education bunyarwanda education terokobi abaze bane basomesha abana niyo kubatene center no nagize kurekana kora ki nasomesha umwana orango hakiri ayine cyaro nakora we nkomuzire wa burizo orango ayine cyaro nakora nkomuzire wa burizo ukanchiriza njeno miso no kurekana ngani kusimera kimwe cyo kwano kwanche chamani then atureke mutaswa ntambara kurungi munonga st then ikindo cya kabiri mbaneza kugira nti tugamba ari ebyo ikindo cya kabiri kwaneza kugira nti icyo no kwano kora ni kimwe cyonka iyo mutezi wa karuru ekinkusaba na munonga manya icyo kura no yendo magaragawo icyo cyendo kusaba umutezi wa karuru ekinkusaba na munonga manya icyo kura no yendo magaragawo ruga abigambo ruga
bintu koko rino bitambura iwe focusinga aha kintu icyo kureba ngo nikikora ki icyo kureba ngo nikitambura akota utafocus jato no boazo mu kindi ikintu bane kugama ka blaza no bori mu kindi mazima utakozere kintu icyo no boazo mu kindi kokaka ndizuka ngo yuko kwa no tambura mbane kugira nti hakiri kwasaganya ambere ejo kwasaganya ahambere ejo atko kwa no reba agamizi ko garonga no ganjano garero abantu bagiya ugato utagize imisoro kwereka ngo ugamba abantu batanga kugira ngo wewe no kwa no gamba ibintu bina magezi ati ibiti bina magezi twazo mu kuyomba kandi twazo mu kuyomba ebyo tibine magezi nyene ngambara bukimwe cyona Bunyaruguru district Rubizi district of course ne Bunyaruguru Rubizi district inamo abantu abagiga abakubane bayenda kugira ngo basupporting kuko sanga ngo tubakwatagana n'abebimbezi babo umwebimbezo nanda korekeye na nabana bera bakoreki bakore cyabo kandi ucha kwenti yambo umuntu waburizo ucha kwenti jeno misi ukani cyambo umuntu waburizo ukasanga nawe yaje kite cyakora eki yafunamu n'abantu waburizo ekindi tubakomeje bakwenda akoza kura mu manyana akatatu yambere kandi akaturagana seki yaturaga kare yabaraganise tena yanga kasati wakasita ko wamuyereho unuja kakakari akaci wano ndanyo kweza karuka anje anuza kumpereza ki nuza ku patient sente yazukwa gukato yazukwa kana tanga kuzagamba mutane cyakoze ki tani cyakoze bwana ni santu muruge omukuguza enakeji obururu nicyo kubasaba murekera aho kuguza obururu bwanyu akora akome guza karuru ntora akome obutafuna obuhereza icyo message kuza umurimwe abantu baburizo murekera aho kuguza akaruru no murakome kujeno miso no kurekana mukora ki no kwasaganya mpora atkanda tu wota kuzirecho ati mbano kugira ngo yenshi nyimba nyine kwa ningambera kabulaza ntora akome kusaguza obururu bwawe nora akome kugendo miso no kurekana mukora ki abaside za nyangorogoro abaside za nyangorogoro side za nyangorogoro njire ryo muri Liero sub county nyangorogoro yes nteko ko ryo muri sub county ninga simagambo akono manyaye rya mwatano aba bantu tibine mizi nibaje no miso ko nabakora ki nibabona akana bakosama izigo mu demo kandi zukano wari na isomero rya nyangorogoro primary school eneri ya government akoka kandi zukangu tubakufe munonga kujeno miso no kureka ngo bakora ki nibatekayo ebintu byamani munonga sti ukani bani kugira nti ntacyo kirungi abanyangorogoro mwaje no miso no kureka mu rugaye muketero muranga akwa nirangu bitumwine na nengudo byona biriyaho nibicankaranya abantu cyako kirungi twabasa kwantu kwasaganya rene tukakiteka aha level reka tukiteke nkai reka tukiteke aha level tubase kwantu tunga kandi obuhereza burungi tujeno miso na nekorakorana tujeno miso nanokora ngutufuna ebintu birungi munonga turakora ebyo no turafune ebitukora ntukora ki ntwenda okutata kozere ebyo turafune ebitukora ki ebiturukwenda machenga kokareka tujeno miso nuko reka supportinga omuntu waburizo tujeno miso nuko reka ntutera omwebembezi ayaba sikubana atorekaho ekintu cyo korangu guy are serious umanyango nanko gukonka nakakanyoro kechi kandi nda ekikirikiriya kitono no kireba ngo nikitamburaje yes yusuka kana murebe wa Kera Media News subscribing liking sharinga tujeno miso nuko reka twasagina kurunje munonga ekintu kitere kurunji na ndio nitambatambura kana mu street za nabugana umukuru Benjamin Buturo nazemba tero cyane cyeya kadete Benjamin Buturo mbatero cyane cyede nture ebigambe bera nakora ki ebyaro nagize kureka kadete Benjamin Buturo no muntu akwenda akaruru akabunyaruguru wona jirangu taine shonga konka nakuba natambara kurujana no kora achukwatagine na ebyamagara
ekire kya kabiri nakuje no miso nukureka ngo nabahereza obuhereza burungi ati nkoko kureka ko kwaresereza ambulance karata aho ikintu muteka kwa mu kicirizo ko kwaresereza ambulance kana aje no miso nukureka ngo nagamba nti nyowe niza kubahereza kurungi obuhereza nkanye Benjamin Kadete Buturo omuntu w'abantu enkwata buta omusigazi atakoraganisa bisuba Kadete Benjamin Buturo no musigazi enkwata buta atakoraganisa bisuba no musigazi akuja tatoro na kurerizo parliament na jira batamuntu pap niza kubahereza obuhereza burungi ekya kabiri no manyanga abanyaruguru mwine ekikubateganisa na kusinga munonga kicwamba sub county bakabiya isomero lyanyu chamba sub county mukaruza kufuna sidi skuru bajibiyaho izuka no buna jero parliament umurugo kubanza kasiganate ko katunguru sidi skuru banguruseyo abwe mbira stars zimuna zimwe ningasi abo ruhusyo rw'abantu ekya kabiri nakwata umuhanda na agenda nazako kana gumaningumana n'abantu aburizo kana gumaningumana nimwe mbono kanye Kadete Benjamin Buturo arutweje nimbaragani sangu akaruka je baturanwa kiba kukayo of course koko kumandi omuntu wa NRM tikwenda kujeno miso nukureka ngo kuza kugenda kandi manyanya simbo mbwen arutweje akarunteka kwa njeno miso nukureka nikora kiri nkasingura kandi nyenda mukampereze tuyeho obusumakuzi obwabiroho last time Kadete Benjamin Buturo ekicho nibyabe nakora ki nagize kugamba ekide kya kabiri nkoko utira ambulance nimbaragani sangu nza kugenda mu misho nano kubahereza kandi ebintu nyamwingi abukwatagine nano buhereza abukwatagine nana embera nkoko mukujimanya kandi nora nkoko baretera ambulance ndoza kureta nendizo ya kabiri kandi kiri kya kasatu no kureka ngo nareba ngo bunyaruguru yaje no misho ekitimba cha cyambore echo ekiteganisa abantu bacwamba amariga gakogana nakuno nakejeri sub county kandi mu abantu bamagambo no kimanye kitu nsakuje no misoka reka kwa kindi basupportinga of course Kadete nibe bigambo yo kona agamba kandi akuje no miso no kureka ngo naherezayo kandi enkora enkoko kubano kimanya kurunje munonga Kadete Benjamin Buturo yes rama yuji banje miso kana bahereza kurunje munonga achikwatagenana politics na kwa ni batera mutoche omuntu manya ebi omuntu owaburizo byarukwe no mucanga cyawo iyo mwebembezi niki ecyo basokwa no koraho karo kareka ngo aje no miso no kureka ngo no supportinga kandi omuntu waburizo tuyongera ko nimbani batera ibintu nyamwinje na kumanya imbere ko kwene tambara ko Kadete Benjamin Buturo no mari unakorera izoba nakugira ati every Sunday twongera umusuka reka tugambo bintu bench sharing a link tubaswa tutambara kurunje munonga na no kwasaganya kandi ekintu kitu echa bunyaruguru constituency tubaswa tushitera kurunje munonga tushitekenane level konka nano tsokoreka ninora ka video ka mukuru aka video ko mukuru na kogu nando noro ko ntizo kuronda ka video ko mukuru na kogu honorable John Joseph Tamuhira obabera na keji bakumutera ekidongo obabera na keji kabukwire bakumutera ekidongo abantu bakabukwirwa kujuna misuko reka bamutere kidongo dene bera turembera kuko yakoswane tambura kurunji munongesti akina basukwana kanse arinjira akantera WhatsApp bwana tunyokoreki akine akantera WhatsApp ndebembera kuko ni tambura kurunji munonga bitkani sikangu omurebe wa Kera Media News Center umanyangu buri kimwe cyo nakopchire nkitambura nibari jeno miso no kureka nikoreza ebitu bingi nyanda mazete nteko aka video ka honorable Joseph Tamuhira ndire kinagamba ode twaruga wawo tuzowadike ide twaruga wawo abantu baburizo nibagambira tubaganda banje mweje nesezo kusaba abantu sente akora kome kusaba sente nora kome kurugwamu ekigacho bagambire wora kome kusaba sente nora kome ukora kurugwamu nora kome butafunana no guhereza nora kome na no kureba ebintu bingi bikutambara omumbera etakwasa kwana ukora ki no yitegerezamu iyo takwasa kwana yitegerezamu usange kandi waje no miso nukureka nokora ki noremwa kandi bakugira nti noremwa nokora ki
noremwa nota noremwa nokora ki noremwa nota bwena rutweje tujye no miso no kureka ngo supportinga kandi kintu tubase kwantu kiteka kurungi a level onerama yuji nibaje no miso no kureka nikoreza ebintu nyamwinji kandi kuruganu ya umurembo rwambara abit kandi tukamwe bana ngamba nti anytime ntakwanje no miso no kureka tureta studio zito ko mu runyaraguru zigumeyo tureke mtu asikwantu kiteka no kubisa kurungi obuhereza then tureke ngo kintu waba ino mukoro gwawe oyine mbaga yawe oyine ukimuchona nti streaming live live and clear umukoro nugurebwa abantu nyamwinji umukoro nugurebwa buri muwena umukoro nugurebwa ensi yona kandi zikwangu ito tutambura country wide turiye a world wide yati yota jezuru misi nukureka no kwasaganye echo yono boza kuba oryoha gendera amutimbagano because ate ibintu bya digito bekageno miso no kurebeka ngo nibikwasaganya kurunje munonga then tuba tugeno miso nukureka tufuna ibintu binji munonga ukoranga twaje no miso no kureka nkakire ntikwasaganya embera ati de kama zido de ka video yake kuka ndikariyo na zakafuna ati nakugira nti amukuru John Tos jetamuhira munywana waje chukuma chindi koko kuchura ichumbeno chumanya chukumi chindi najenda tubona bona abubeho yowe kama kumana no kumanya abana bakunda kubana badibusa nibakunda kubana badibusa abana abo usanga yate ko kechito jo timorati ko gwati ya naenda ki jo timorati ya ugu naenda ki ati ya yosebo obana naenda chogo okay umurebo wa Kera Media News Center Antoine Jerome sino kureka ntukoreza ebintu nyamwinji kandi tuturyamo go kugira ngo tubanzuro go najyango naenda obwa meya abarubirizi town council meya rubirizi town council go musikazogo nanda obwa meya rubirizi town council ogogwe jana mumureba akogora enda dusukangu omurubirizi rubirizi town council tunemu mukuru ime tunemu na mugabe ngoba kwetaka MC Kawanga bona to arjuri aja tinyowe esayeje nyenda obwa meya kuka aruma batokwana bajeno misu nukorekana bagamba just for bitu batakwenda kujeno misu nukorekana bakora kino bagumiza okuteka abantu mu rodeso izukango every Sunday nomani bariza ebitu bintu tugaba abintu bitare bimwe bimwe nano kureka mtu atambura kunjana kwani banzura ansonga stari zimwe na zimwe obundi koronda aka video ka honorable John Tos jetamuhira adeni mugabe bato najirangu naenda obwa meya Rubirizi Town Council bona bakubenda nanda batu mu supporting of course lekaba muri kirabo nanda mu supporting bitariyo na Musa turiyasima Musa naona yenda abururu ninga sinanda mu muhajike ariyo ime go teacher professional teacher kauchi naona yenda mu supporting nawe areko ngazikwa natambara kurunjo misho nano kureka ngo natunga ki abuhereza yes nibo abantu abindo ni kuretera wabo kana tumbure no nata kwanzurira aba naro tubatabo rutaro wese oro abo rutaro munange mbone ndwabo bati ekitu ene kwantu kora nkoko nabagambire reka tuje no miso no kumanya embera nkoko ene itambura akwa waje no miso kakora ebyawe utakwenda kumanya embera koko kutambura yo nbana kujanti yo nori umuchokuwa echo cyo gonu gagare mazuma ngo nori nobori umuchoku waho kuka wichiriza ngo ukasa mu kubana utambana n'abantu ukamangwa ati nyine kubana ingero miso no kureka ngo ni kureka echamani ono kwa no korachi no wichiriza then amakuru breaking news anytime nzako baretera amakuru muzakura kiziba cyaja ngo bwa ay okay mbana jeno misuka ni ba supporting anyowe nyeto nyine kiziba nsonge echo tinyine kiziba nsonge echo breaking news agaho now agagwaho nogamanya breaking news Rubirizi district breaking news anytime za kwaretera makuru mzako nja pum ikizimba nitsa kwatika ikizimba nitsa kora chi
ekizima ntiza kwatika nokamba gambire ekizima ntiza kwatika muze kwange ekizimba ntiza kwatika niza kubaletera amahuri mutangare no kutangara mugire tukonkara amaga mahuri no giye niza kubaletera amahuri mugire tukonkarama ebyo gamba no yishire ninga just niza kubaletera amakuru to mu rubunyaruguru camp yemwe na nemo erimwe kina neki aro camp rene girate aro camp rene girate aro camp rene girate rene uguma niboza kwa muri account pum aro camp rene girate ati kare ine piraza mukaga adasigize pirezo Just on side money idiot. Side money idiot. Bani mwe genesis. Anytime mbana bari tarama kuruminji munonga. Kandi zukangu mnyana wanje cyo kwano kora cyo chamani. Bit. The cap supporting musayaringe video yezi kandi mujere misuru kwerekana umutoreza amakuruminji. Mutazi byo misuru kwa katugabahereza. Titune songa kuno ngo mukutugwitu. No mukutugwawe no mukutugwanje no mukutugwananga no mukutugoriya no mukutugwa buri moye na kureka tujeno misinduka katubahereza ebintu binje munonga site kureka kwakiri twabasukwa tumanya imbera kuko ne tambara rama yuji anabanje jeno misinduka kandi kuhereza kurunje munonga kandi kusinzira no murembo rwambara nimbani mbahereza amakuru agakosya agaho now gagari agabesongozi ne bahereza agabesozi kukatsa tukiri ombyo butegeke ni sasa kusanga nka kubori nkaho kigarukemo ni sasa kusanga ngono bori nkawo kuko kubori yaho abantu bakwereka ngono bakwereza karuru uyo manya ngati ikinanimira cyawo omwebembezi takakundaga omuntu atene cyata kumwenda omwebembezi takakundaga omuntu atene cyakora ki cyata kumwenda musizo omwe omukuru Beka akampurira mpurira audio yakugira ngo abantu barugo mu ruzoro wa politics yaturika kantu ka Napoleon yareke ibintu mukaga ebicasinjire kutinwa abantu kumbe uriye najya tubeka mbone cyo watukorera nakorera izana n'ikindi kuko kandi sangira ngo namazima ebintu mukaga ebi abantu bakora ki bacasengera kutina ebintu mukaga abantu bacasengera gukora ki kutina icyo kubanzana batino kufa icya kabiri ni batino kubagamba nk'aba politician nabo tubakwe namazima icyo bavuga leta kandi manyango mwana yatugambaho atuyebuzo tunatagambira ari ba politician naba ngambare bahi utagambira ari yabo ngambare bahi mande ndo naka video ka honorable John Tos Jetamuhira kambura wa utagambira ari yabo no gambare bahi tosa ngwene kugamba abantu okareba ngo mazima ekintu cyatambara kurungi wene kugamba umuntu kamanya ngo kuruwa mugambaho ekintu cyakora ki cyatambara kurungi bitu kora mugambe ngwatiya yatanka gamba umuntu orororo ubana biyankayi ati itono don't bweno mukuru Beka akampura webare kubano jeno miso nsobora kandi ukatwereka imbera kuko kutambara webare munonga nyoni nsima ni nsima webare munonga icyo nsimira kimwe munonga kandi munonga akubati nanta simira tumbona warara sima koko na nagamenti St. Michael High School kandi twangu nangira tuyikirize tubaskwantike yakaranka St. Michael High School lento amara tugarikana nabinje munonga imbera nko kora bene jeno misoro kweganizwa cyane tuyikiriza tukitere kurungi ombuteka St. Michael High School lekaturutsikana karanga. The board, management and chairman of Students Association of St. Michael High School Rugazi cordially invite all people, especially the old boys and girls, to come in big numbers to show love and support to the school that made you who you are today. The reunion will take place on 28 September 2024 starting at 9 a.m. and the chief guest will be the founding headmaster, Mr. Varinyenka Boniface.
A series of activities including football and netball matches between old and continuing students have been lined up. Don't miss the opportunity to meet and interact as we nurture our solidarity to keep St. Michael High School Rugazi excelling. The board, management and chairman of Students Association of St. Michael High School Rugazi cordially invite all people, especially the old boys and girls, to come in big numbers to show love and support to the school that made you who you are today. The reunion will take place on 28 September 2024 starting at 9 a.m. and okay mukurukeyo kandi mukarango kitu aka St. Michael High School twarumwana wawe oreke ngo asikwana tunga magara maronje mbwen video njijo nikati batu tugire video ya Honorable John Toje Tamuhira letu jino misho Okay, ate chinja twachura kukako nora video orebangwa abantu abali aho norangu nabantu bache munonga yako nindeba mu musaiza yagurukiza koko noreba ngo babo taro bandi amakuru gace nti obuhagizi bwa Honorable John Toje Tamuhira njano ureba wa kamera koko yanagize kurekana kwata of course yarateko kwana kwata takwasa kwata kai umurubazu nkanye profession omuchito chikwatagenana omuchito chikwatagenana ebya kamera nimbane manya embera kwene korashi nkokore nitambura bocho nakugamba nti no ronda ekisene cyakwa sikwanchi kora cyinchi kureta cyo sangwa ina wabo bonka babazini dena nabari abemerere kuri bwana bemerere kuri side za kuri nkai obusere kuri ruguru koka abantu bakabukwire cyana yanga ombito bimwanzuire mwene kito cy'umugambire ngo Honorable John Toje Tamuhira kwizira kuno mukaruru wataragana samizi amezi gitu gari nkai ninga just mumbere muzana mukona kurekana mufuna na nkeje mufuna uruseche kumuya mu ruseche kandi cyo cyacu gaba ruseche itacu gaba sindi bit kandi kimwe no kwana mukora mureke mu masukana mugero misukana mukora ibintu mukora ngo yes biriyo but akore chito cyo icyaci ekiricho akore chito kiricho tureke twagero miso mbone no bereba abana abatu bakabo kwire bari yako kane bace bace mazumane bace go mazumane bace tukigame ko kuchiri bone bace koka mwine chimukozireho mukadenti konka Yesu Honorable yes webare akonkantwera kubuza amizi gitu wagwane nkenga mbaye birwebe ninga just mukomeraho mwakomao chakomao mukomeraho mwakomao chakomao Kyara Media News Center twajiro misoka tuwerizo bintu twereza makuru mingi okurika kandi ombyanga bitare mwe bimwe yes tubasikwanta bara kurunje munonga no kwantwereza ekintu ko kiro no kireba kurunje munonga babine Rama UG yes Musa no wogo bwana Musa tinkumanya konga nebyebi nebyebi katuze ombindi bekatuze ombindi okay kikwani jero misuru kurekana nkwereka kandi amakuru agandi kutukurugayo ni njeri zigero misuru kurekana nkoreza amakuru karagaragara renga jero misuru kana kwa chinga sembayo anaza kujama nti obahati ya kandi team ya DK Foundation ningasi Abanyarwanda United erede jero misuru kurekana nkora kiniti kanisa umuchukwata gine nana ebyemizano yes
aye agamakuru tawasukwa tugaboreka kandi mbera kuri ne tambura bit kandi mbani sabanta abantu banyuruguru be careful achikwata gine nano kureka ngurumuru ndabantu abatakozeshi abatarabo mborondo abantu ababrobo kandi abakwasukwa bagero mission n'urikano bagira icicamani icyo bakwasukwa bagero mission kandi kwatene bakwereza ayi kandi chikangwa unchiriza gero mission kandi kwereka agara makuru okuru agebi mizano obati kandi tureba kandi team ya Bunyaruguru United erene gero mission n'urikano neza ko yitebe kanasa achikwata gine nana imbera kwene itambura izuka kandi ubati abazari bari bagero mission n'urikano babatekam nano kurekana biza umukampu kandi kureka ngo basukwa bakwasaganya ku rujumunonga achikwata na team ya Bunyaruguru United izuka kandi echiko kwa njeno mission kandi basa kwa ngamba ati izuka ngo idima waho tujeno mission kandi tureba kandi ankore tournament cup kandi izuka ngo mukuru Madud Innocent hamona na narongo basukwa na njeno mission kandi basabanya ku rujumunonga kintu echo abarita echikwata gene na nechikopo bakola record ekoreka ngo ato muntu owa Bunyaruguru asome kwa na njeno mission ureka ngo akiri na supporting kandi ebyemizano bwari kutukwa tujeno mission kandi tureba imbara ko ni tambura izuka no bene Rama UG tureba kandi omukuru David Katurebe ningasi sponsor awa timu ejina jeno mission ureka ngo nateka mama ni minji okureka ngo akiri basukwana bakosaganya achikwata gine nana Bunyaruguru United nano kureka ngo batekamo amani minji tukwa tureba bamwe abasukwana bajeno mission ureka no reportinga kandi ko bano ureba orangu akiri imbera ni yejo nko kuri nita orangu akiri kiti basukwa jeno mission ureka kitambura kandi koko kwano ureba ngo bajeno mission ureka bakakiri bamwakira okorangwe kintu asukwa kitenda kurungi barabara bitkandi sikongo ine Rama UG nimbali jeno mission kureka ngo ngambira nti kwasaganya kandi twasukwa tutambara kurungi munonga ekintu basukwa kitera kurungi munonga kandi ubundi ukoreka amakuru mingi okuruga kandi omukampu ya Bunyaruguru zikongo abumwe bayina bajeno mission kureka ne bajeno mission kandi bakira bamwe umbazani atinka asika kuri space yosa agona bajeno mission kureka ngo ne bamusayininga obahati ya amakuru geshoti ekintu nzakwa tambara kurungi omiso kandi buterevu izuka kandi limbani giranti yes byabire byemizano tugene misuru kwa katugambaho cyakiri cha politics na tugene misuru kwa katugambaho cyakiri kibi of course tugamo techi ni kibi kugira ngo umuntu base kubana utambara kurungi munonga kandi okureba imbera kandi izuka ngo koko rene koreka ko tutambara kurungi omiso izuka ngo noteka kubana ugene miso no kureka no manya ebintu binje ubwo nabo bamusayiningire kandi izuka ngo bakubana ugene miso no kureka bakosaganya ne chango ekirene jeno miso ne kureka ngo ne korachi ne leta koko no reba obanura ngo hati abana bana Dorango abana bari bajuru misuru kureka no kwa kino masayiningwa kandi kureka ngo asukwana bakwasaganya kurungi ekintu but icuka ngo esaje nkoko niyo ningambera imbera ko ne itambara ayune Bunyaruguru United gicuka kandi team ereneza anakeji amwanya gurugwe nyini kandi icuka ngo ne yakwa ne juru miso ne kureka no kwasaganya kurungi munonga achikwatagena nebe mizano ubone takumanya kurungi munonga kukanyira kwani kusobora kurungi mbera ko ne itambara obahati ya kandi Western Region icuka no boyine Rama UG kandi icuka ngo nabana binje aba basukwana basayininga nabana binje aba basukwana basayininga izuka nza kwani jeno miso no kurekana bagambera amazana gabo obazikwana jeno miso no kurekana kora ki no manya ekintu ko kyo ne kitambara kurungi munonga tubasukwana tumanya imbera nko kweri kandi nko kweri munonga inchirize koko reno reba ogwe bit kandi katugire amazana gitubasukwana tufuna hanuya tureba ngo albinomu omzanika kibuka Vincent bamusayinije bagana bintu Salimaka bintu kirabira Juma ugonota kuza kubana jeno miso no kurekana kwa kina baramu arumu chisa yosia ugonota raburemu arumu kaija asane ugonona arumu na chitabaru wa Robert arumu tusaba Najibu ugonota kuza kuburamu arumu asika Crispus yosa ugonota kuza kujeno miso no kurekana kwa kina baramu kandi bintu munana sebanzi
Faishar nibinje munonga abarebe bagero minsi no kwerekana supportinga team ya Bunyaruguru United amakuru gace Bunyaruguru United kera agero minsi no kwerekana gira mwaho ubu no kusanga yagira cyango iki yakubasa kuba ne leta kandi aba Bunyaruguru constituency na Rubirizi district. Okay, yes munyano wanje nibari kujanti kandi umurebo wa Kera Media News Center wanjize tubatso gero minsi ukagikoreza ibintu binje munonga kandi kusezera umuremo ruitu orwa ayisuka kandi nibari kujanti reka supporting tune program ka Kera management tune ibintu bitwenda kureta because tune setting a system tune tugora ebyoma ebyakwasukwana byo n'imisono kureka ngo nebituyambiraho kati garuke mwicyo isuka ngo ka management ya Kera Media News Center anytime koko na government nzakwa setting a studio Bunyaruguru constituency era sukwane ya Rubirizi district amakuru gasheti anytime tasakwa genomiso kwa tuleto wecho bakwita BTV ejembeno mujende sayona nzaka genomiso no kureka supportinga kandi tere kintu tureke ngo kiko basaba no kureka mbasukwane muperezo buhagize wanyu atwa genomiso no kureka tukora ibintu binji twa setting kintu kitu kandi twarebeka ngo twatekaho Bunyaruguru ya basukwane shininga Rubirizi ya sukwane shininga amakuru gasheti BTV neko ne genomiso anakoreka ngo nekora ikintu cyo mutano kandi kinkusaba n'ikintu cyo kankiwe umurebo wa Kera Media News Center siyaringa genomiso no kureka twasaganye cyo masangu ebere bebere nkure BTV na nakura mu kutugutu gwa Kera Media News Center nzako nibikora ki nibirabaho twatu na makuru kuri ya BTV kuna Kera Media News Center nigana gakora nigana gajero miso no kureka gakora ki nigarabo bwana makuru gashenti kinkusaba reka ngo sikwana jero miso no kureka ngo noteka mamani tubasukwana tutera kuruje ekintu munonga system dero kire cya kabiri kujanti nkomuri bwa Kera Media News Center supporting mutoreza advert okoma kutereza advert no tukoma kwa tureta makuru mingi okoma kutereza advert no tukureka mutwasukwa tupushinga ibintu byayongera okoma kutereza advert ibintu bizakora birinjira kureka ngo bikora ki nibigenda omission mbone kinkusaba munyano wanje reka ngo asukwana gera kuri jo mission no kureka ngo notereza ibintu bingi ndabasukwa nendenga hanuya amwe bare munonga kureka abantu bagera musukwana batu followinga kana ucyanyiza nari mu mutsasire bitukandi suka ngo nzoka nyiri mission ko kantubereza ibintu bingi munonga mbona nimwe abo tukwantu gamba ho mutakanyiga ako muri amashanyarazi tumamutagire matusunuka tukora kintu